Mayam Kurumzari Impact News ki Manung the Kkay Thokchom Mayam Taram Noksari Manipur ki Mahai Leishangthem Lamyanba in a private school sing da tongan ba demand sing aduga threat sing Taubasi leptri masina maram oirakanda Mahai sing da sep oitaba the Mahai sing guardian sing and the school authority the yamna nungaitaba kayama pohole masitaki corona the tongan then body singer coordinating committee hadna semduna human chain semba aduga high school campus education free zone ohenba aduga safety for education safety for students punamaksida education asi disturbance free zone ohengadabni haibi pandam golena DESAM sanghalakpa tongan khongjang singda ngarang se Manipur ki Catholic schools khara Saint Marina Saint Joseph's school ki mahiroi singa punsinduna human chain semba success school the human chain semduna hariba education se free zone ohenbiu haibna singa from lakpa aduga ngasi dagi mamangi sahi kharda su hariba education ga bari lainaba mahiroi sang kayada hariba tongan ba trait mayam lakpasina targeting education a threat to future have topics the kana the Impact News ke studio the election video sai thana election video sai sa Joy Khuman ni secretary recognized private school welfare association of Joy Baham Trap Noksari adugani suba may election video case na Leishangthem Lamyanba president DESAM ni or the Lamyanba Trap Noksari aduga hum suba case na election video Rinku Khumukcham editor Imphal Times ni ai aham wafam sai DESAM ki president na thamjage maroina high wafam the DESAM ki oiba proposal sisu mahai loisang sing the sel ki demand ado admission ki quota haibam su yauri aduna masi katana tonga threat mayam school sida lairam gani khali private school khaktang game mana ta government school so koi punna yeng ka government school na karam threat lai basano private school khaktang threat lai basala aduga masi ki horok pham ji kari oi basano haibna ai aham da lamyam ni taring aduga guess ani mak tu haiba same question sita ato no gi preparation hai tare opinion sing do ready to rogale view lamyam ni hanta jage kaga chei oja hojiki aikoi gi leipak state da education da disturbance kaya malung khak leini disturbance sing se koina yengma matam da ek hobaga aikoi gi leipak state thuiba problem sing mayam khak leini problem sing asigi aikoi gi soft target amoina education sector se he extend abiba mairoi sing se apply oina sen abigi hobok mayam khak so aikoi gi mitmang leptana uri kitang pen da ba ma lakpagi su ban hekta toba blockade ama toba general strike toba sina madam oira kanda mahiroi singna laik tamjagadab se mapung phane khoi tamba phangate masigi su mathakta lenga ki doi ta raga su oza singi da laik ta raga su oza singi oiba tolop ki ni khangde ama ni khangde wa ho ma lakpa matam da su hekta sis work strike haina toksala kana mahiroi singbo laik takbi tambi bagi thabak hekta tokpi ba sidagi su amo hendora tana amo ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ CSOꯁꯤꯡ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ ꯄꯣꯛꯄ adagi dia amu school gi authority ga adagi yanatraga kanda masige taina famse mahiroi singda aikoi kihan khangal laga madu oina taina bagi adagi hairaga amu aikoi school thingjan gani hairakpa smile tawdana mahiroi lising kaya gi tamjagadori ba dugumba phangjagadori ba mahi masil singi tamjabagi hak ado masi aikoi gi leipak se lepa leitana aikoi da khongaw naraga nisang sina dumak lakli aduga ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯆꯥꯡ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯊꯥꯖꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯍꯛꯇꯤ ꯃꯜꯂꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯔꯤꯗ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯗꯦꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯏꯟ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯉꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯉꯥ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯏꯟ ꯆꯥꯔꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯩꯕ
school college mayam ko yauriba masi akhoi da pirakpa education na pirakpa disturbance ngantani haiduna akhoi da lojai masi ga sumatakta tongan ba akhoi gi hojik se akhoi gi non teaching staff ta wat libasing ade teaching staff ta wat libasing handak ta su akhoi government na thokpa matamda non teaching staff ta 488 se hangaga leire masi mention view haiduna haikiba su leikre adagi da amu oza sing da su mu oza chani yang khai gi matakta hangaga leire masi so mu mention na bagi thabak thoram de pai tawbidaba smile tawdana akhoi mai masil tambaseta ayepa apan ba yekhai ba thingai ba mayam khak lakpa dagi de haidiba educational zone asidi masi disturbance leitaba corruption leitaba nepotism leitaba akhoi favoritism da yumpham oidaba transfer akhoi gi policy torapa matam da su akhoi senja thumja da corruption da yumpham oidaba asugumba yamna disturbance free oiba educational zone ama ohenbi wa haiba se akhoi 2008 tagi lepa leitana akhoi demand toraga lakpane madam di high deba education high basina kunai sigi mayol se lep ka doini kunai sigi tungi laibak se ekoi lep ka doini madam aduna ekoi ge education sector se ekoi khudimang na yamna conducive oi ba environment ama lehela kanda maduda quality laiba education se ngasi ge ekoi ge mirol se pihau da talaga di tungi mirol de ekoi tambang am da phibam mongkhtal lakpanina madam aduna masi ekoi de yamna lumna lojai madam aduna mahairoi singi phangpham thokpa dugumba right to education se masi ekoi da mapum phana phangna na bo hotna rakpa matamda lakliba tongan ma singna ba sing se masi ekoi lehandana bagi namakta ekoi khudimak singna ba thola ibase kanana tholli bano kamdona thorak libano kari dagi lakli bano kamdong na saphagani haibase miyam hupna naina minara kanda masigi oiba solution ama madugi oiba response ama akhoi gi miyam gi hujiki mirol na pihau da bataragati hariba education haribase miyam na denied toba neglected oiba zone ama oina leidaga leiba taragati akhoi kunai lekha nongma gi tarakani hauji akhoi gi khunai sei da so anauba mayol ama khakta akhoi na su khanjaba ama khak lei madudi education sei da educational institutions sing phagat hatna bo khona rakpa matam da akhoi communitization tawbagi tangai phadabagi phibam amuk su lai manam di kaigino har matam da ngasi ma akhoi ne election da su akhoi uba phangeba tongan ba election gi maya da ai gi laikai sigi maira sang sabi de habi kholaw lawi ai gi laikai sigi damakta koilas thade habi kholaw lawi adubu ai gi laikai se leiriba school sing ai gi laikai se leiriba sing se masigi damakta di masi phagat handa taragadi ekoi bot hadaroi haibagi aduguma club sing aduguma organization sing aduguma maira paibi sing lekai de thukoi thorak pam khak change madu natabida ekoi education haibase yamna nathai daga neglected oiba zone amu oina ekoi na thamakpa taragadi hena ekoi se awaba tarakpa hena laira tharakpa adugumba lekha tarakpa aduguma lamdam amakak oirakani haituna so ekoi na lojaba lai manam aduna hojik se ekoi gi lamdam se akhoi gi laipak sigi per capita income se oza yamna nemi lupa lising humpurom tamak ne ado lupa lising humpurom tamak oiba akhoi na amu government so akhoi tax me am khak thiri bane hai ba taxing se thira kanda government ki education department haidana hanga kanda education department sigi makha da leidiba lamdam sigi mahairoi singdam mapung phana quality education pina nabagi damakta hai ba school college mayam khak lingkhalaga leidi ne ba adubu hairiba school sing ase masi leiba taragasu paisa mayam amakak budget ta thadaba taragasu akhoi da hojik nongma gi government ki school sing se da thajaba thamaktaba hena lekha tarakpa ama oina akhoi na uraklei masi gi chapchaba khudam haiba taragati handak 2021 da annual status on education report ki matung ina Manipur da private akhoi gi government ki school da enroll toram base hana 26.8% oiram badagi hojikti 13.4% da hanthakre adagi da mu private school da na mu hana 68% oiram badagi hojikti laiba ki oina private school da tambase 76% sina private school da tammeba karigino asuk yamna laira khraba mahiroi akhoi leiba lamdam sida socio economic ki phibam sathina phataba lamdam asida private school da hengal ibase karigino adu eba taragadi government ki school da hairiba mahairoi singi oiba phangpham thokpa adugumba right to education ado quality leiba education ado mapung phana phangaktrabanina upai leitraba akhoi gi lamdam sigi miyamna ultimately private school da akhoi tarakpa tabaneba asigumba management mayam khak su akhoi da thoiba adagi di amu private school da su akhoi na amu yamna akhoi chai khudingi akhoi position holder kayamarum khak puthokpa adugumba private school amakak akhoi na changdam naraga amu yangapha matamda mahairo lising amaga chambri rom leiba matamda hairiba oja kunthra gani thoisina sumna tangi lupa lising 10 dagina lupa lising 10 ga taret phawbutang pira kana chalaiba matamda chai khuningi akhoi position holder puthoeba adubu akhoi gi lamdam saida government ki school ne haidana leiriba khwaidagi su yame haidana su leiriba adugumba mahairo lising amaga chambri lom leiba matamda oja 176 oja leisalleba
अदो इतारदी स्माइल तौतना सोम नाकंदना ओजा लुपा लिसिंग तरामुदन चाबो ओजादुना पोजिशन होल्डर पुथोए सोम नाकंदना लेंगा की ओइबा ओजा सिंगना अमु लुपा लिसिंग 130 की मथक्ता चाबा तोलोब सिंगना हौजिक ओजा 176 लेबे स्कूल मयाम ख यावरिएबा सोम नाकंदना अमु गवर्नमेंट की स्कूल अमदना ओजा सुंगलै लेतबा स्कूल मयाम खक सोम लैरिबा स्कूल खरदना अमु ओजा तपताई लेसलकपा ओजा तपताई लेसलकपसिना मरम ओइरकांदा हप्ता अमदा ngasai private school dati nongmada oja amana class se yamdrabada ahum dagi di tadna dum loweba adubu government ki school dati hapta amada sumna tangi oja amagi class amam khatang loba school kaya manum khak yawriba adu ektar ekhoi gi lamdam se da ekhoi da system da soiba amakak ekhoi gi leipak se da yamna corruption da nepotism da favoritism da la akanda school sing da paksana ekhoi gi asoiba system amakak laeba manam aduna ne ekhoi na oja sing gi marakta su ekhoi rationalization tawbagi tangai phadabagi pot amakak lai sigum mayam se oja ekhoi disturbance ni haiduna lojai masigum disturbance mayam sing se masi ekhoi free oiba amakak pami haibagi campaign se okay but the systematic failure am lere mismanagement government school sing da private schools ki tongan tongan ba administration sin maram morganda hena pamna ba tu hena pamna da ba tu mismanagement authority na tongan tongan na torok pasin maram morganda dugumba khudung sa da mayam tholopati private school de na khoigi 68 to 76% lapagi wafum de lai basi hena phabagini natra karim condition khara degini habdi adu sukoi choidna oramgani adu makha tabdu te ai guest sing digi tajage ai oja rinku da thamjage point jeng sai same point ne punam maksi education free zone boyna bagi target sidi khuding mana pame ta even authority means khoigi private school authority adu government su tum pamangani khali school ki campus adu safety for students loi pamangani khali adu horei ba desam horei ba sigi khoi campaign siga mari leina na haiba tare makoina hairisi by sale ki demand then admission quota haibna sing ofam tholopasina masi punam sigi horokpham safety oidriba college campus school campus sing the disturbance mayam lai sigi horokpham joja karimen loi bapungoina yam ngai je akoi gi manipur da leriba school gi keno sida hujik leriba school gi environment si education free zone wen si hena horpasi student union mayam amana howi desam amani adupa MSF adagi atopa student union khudimak nasu yam kanna khoigi education free zone ONG school college khudimak se haibasi campaign si yam kuire sahi ma tara helamani sigi mamang dagi horaga lakpa dagi rally chatkhiba mayam yaure ada khoina masidi yeng yari se akhoigi sida manipur gi education sida school education da hairasi school education di yeng matamda akhoina private school haiba ma government school haiba ma ani khaido ga yembe hojikta akhoi desam gi president haibi khiba wafam singdu ngasai gi government school da leiriba award apa dagi government school si systematically akhoi gi fajana manage to wat pagi yam chawba loophole sing adu leibadagi government school sing si sidarakpa adu masidai sida academic atmosphere du fajana leiba ngamdaba aduga loina na education free zone henchi hariba potche government school da ngamdre hebani on the other hand koigi private school sing sida leiri sina kamai togeda moi gi linkaliba private school gi authority sing haibatare makoidi atatai oina laurakpanina school sing si yam phananaba magi ngasai gi admission dabu hairo mi chhatra mayam si attract tongnanaba tongan ba mairoi sing si position level bani khangde extra curriculum activities mayam hapchen bani khangde aduga koigi tawam thokpa school lamagi niyom niti se chap chana nga gadi keno tawgani haibagi chhatra mayam si attract tawgani haibagi aduga mai policy em khakta yam chawna private school sing gi magi tawjaba madi uieba aduna private school amadi government school ani gi comparison torok matamda manipur da leiriba akhoi gi ayambana school gi government school da oja oriba 90% of the akhoi gi keno se school government school gi oja sing gi macha sing se private school da loina tamme have se masidi aina amukhana ningsing dragasu miyamna urabani khangabane ko adu karigino maramdi moine masana thabak toriba school do madugi academic atmosphere do phatre private school da leiriba atmosphere sine hena phare haibagi lom amakhakta adu maina tamhalai neba adu government school da disturbance story sidi government itself is the kanone makhoina thugaijabane makhoi gi oiba system makhoina chemgadaba school gi mawong matau thamgadaba oza infrastructure compound gi style leiriba sing adugi pot sing dugi failure duna maram orekanda academic ki keno se atmosphere se soirakpane government school da leiri sina private school dana amu kari tawi haiba matamda private school sing sidana
external disturbances मैम लेब से फॉर एग्जांपल मखोइगिदी अखोइगी मपू अमनी प्राइवेट स्कूल लेजे मपू अमनी अदुना vulnerable area नि मपू अमसी मखोइना करी हाइने उगे मतमना समटाइम्स तोंगान बा ममांग द थोकचिबा केनो मैम अमदा प्राइवेट स्कूल से मशरूम तौरे तोंगान मफम सिंग द यामना लिंखलकपगी मरम से प्राइवेट स्कूल इज वन ऑफ द बिजनेस ओइरे बिजनेस ओइरबनिना प्राइवेट स्कूल सिदगी सेंदा लंबी से याम चाउना तानबा हौरे काहाइबगी अदुगुंबा एलिगेशन मैम ले स्कूल प्राइवेटली रन तौ तारगदी मदुगी इनकम जनरेट तौबा मदु फनब होनबदुदी मदाइददी अखोइना आर्गुमेंट मैम ले अदुबु आइना हाइजरिसिदी तोंगान लुप सिंगना मतमदुदा तौगिबा एलिगेशन दुगी वानी अदुबु अदुना मरम ओरकाना प्राइवेट स्कूल सिंगसिदा कमाइ तौगेदा हुजिक लाइसे मागी स्कूल सिंगसिदा केनो सिंगसिगी अखोइगी छात्र मैम लौनबो होनरकपा अदगी प्लस मागी स्कूल कैपेसिटी अदगी टीचर्स की क्वालिटी अदगी तोलो पिनबगी होनबगी अवारकपा सिगुंबा मैम सी लेना स्कूल से फननबदी अदुम होनबा अदु स्कूल से छात्र याम तमदरदी यादबगी पोट अमसु लेबा अदुना मी मैम सिना हुपचल आबनिना फॉर एग्जांपल से कैथोलिक स्कूल हायरसी कैथोलिक स्कूल अइना हाइजरिबगी मरमदी जून मंगादा बॉम पुखाइगिबसी लिटिल फ्लावर द पुखाइगिबनी ममांग सही कयामुकी ममांग दा हाइबा ताई आई एग्जैक्ट सही दुदी निंजंद्रे बॉम पुखाइदना स्कूल मनुंग नोई कामनगिबगी वारी भोबा अदुम ले लिटिल फ्लावर गी मफम सिदा अतोपा मफम दसु कैथोलिक स्कूल दा बॉम पुखाइगिबगी वारी अदुम सही अमनिगी ममांग दा अदुम ले अदुना सिगुम मैम अदुम लई मसी अइना सुम खंजबदा एक्सटर्नल ओइबा अखोइगी अनवांटेड एलिमेंट सिंगसिना स्कूल गी केनोसिदा अखोइगी मखोइगी सिदा vulnerable area निना इजी टू टारगेट इजी टू अखोइगी मखोइ पोटसिदा चंगजनब लायन खल्ल कांदे स्कूल प्राइवेट स्कूल सिंगसिदा मखोइना येंगजलक प्राइना खल्ली मरमदी याम चावबा स्टूडेंट केनो मैम मिंगचनबगी फ्लो दा लेबगी पोटमा अदुना मसिदा कनो तौबगी अखोइगी क्राइसिस थोलपगी वाफम अमा हाइजगे प्राइवेट स्कूल सिंगसे मरुओइना कैथोलिक स्कूल सिंग का हाइसिको लैरिबा सिंग अदुगा मखोइदा ओइना हाइजगे अतोपा कनो प्राइवेट स्कूल सिंगदी आई याम कन्ना नैनजरुदे कैथोलिक स्कूल सिंगदी अखोइसु इसा सिंग तमकपनिना नैनजबदा आइना खरा खंगजबा अमा लैजे मखोइदा प्रेशर से क्याम लाकेदा फ्रॉम अमंग द मिनिस्टर्स DO लेटर इरे मिंग चननबा हाइदना एडमिशन मतम लोइख्रबा मतुंगदा अदुदगी फ्रॉम सर्टेन को CSO बो हाइबो होय जनन नोबा मैम दुदी तोरमदबे अदुबु कना गुंबा लुप खरदी कमाइ तौकेदा मखोइगी मिंग चंगदबनी अखोइगी कोटा पिगदबनी हाइबगी केनो मैम पिरे मसिगी पोटसे थिंगनबा स्कूल सिंगदुना अमत्ता मदुगी पोतो मोय प्रिपेयर तौदे सेमदे हाना मरमदी से फॉर एग्जांपल क्लास 2 भाव द लौरे हुजिसे को केनो सिंगसे मिशन स्कूल सिंगसे केनोगी कैथोलिक मिशन स्कूल सिंगसे क्लास 2 द लौ मतम सिदा मोइगी सीट से चहुम लौगे न खलसे चहुम जी दगी हेन का से लेतरे न खलसे चहुम लौबसिदा मोइ चहुम मकी लॉटरी तौदेबा तौदबिदा समवेयर अराउंड 30% खाएबा खागा लॉटरी खरा तौई 30% खाइसिन मोइना कमाइना खुंगेदा मोइदी माइनॉरिटी स्कूल नेबा इवन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दा मोइदी माइनॉरिटी मोइ मरुओइना क्रिश्चियन गी चटपा मयाम सिगी मिंगचन नबगी पोट खरा थमदबा यादे हाइबगी अदुना जस्टिफाई तौरगा हुजिकी लेहौरिबा 30% सिगी मिंगचन नबगी मोइ अदुम खाएबा खाइबा कनो से 30% से कमाइ तौगे जेनन नोइना मोइना लैरिबा मोइना थमिबा सुप्रीम कोर्ट ना पिरिबा खोगी मोइदा कनो पिरिबा वाफम दुदा इल्लबरा हाइबसे अदुसु अमुक इनदबा हाइबदी सिदा फिक्स तौरे सिदा हेलरोय हाइबा पोचे सोंगमदना अदुम मसिगी पोचे अदुम हाइबदी लेमहौरिबा 30% दुसु लॉटरी तौरगा खंदोगा पुलप लौंगा जब लौंग लोइसनगी मतमदा मसिगी इशू से मिंचनबगी तौबा फोटपसे लैरोइदो पोचे मस्वाइगी एरिया सिदा स्कूल सिंगसे अमत खंते मसिगी मरम अमा लेरमगदो माली करिगिनो छात्र मसिंग हेना यामखटपा हाइबसे अखोगी स्टूडेंट टीचर्स रेशो से 40:1 ओरंगनी लैरिबा पोतु अदु कायरबौता मतम अमदा स्कूल अमदा क्लास अमदा से कैथोलिक स्कूल सिंग क्लास अमदा छात्र चामा क्लास 1 सिदा दुम चामा तंब याउरिबनेबा चामा तंब हाइबसे निफुदगी मथक तमनब यादबगी तमकपनी अदि हाइबा होय लसजगे अदुदा अदुमाइना लैबा मरमना ngसाइगी केनोसिसदा केनो मोइगी एडमिशन गी केनोसिदा स्पाइना चपचाना अखोइ थमगदबनी हाइबगी पोसे लेत्रबनीना तोंगान बा अखोइगी सरकारी ओइबा चौचौब थोक पाइबा नत्रगा मिनिस्टर सिंगी अखोइ एजुकेशन मिनिस्टर बोकी ममांग चाहिदा लेटर हेड लाखिबा इसामक अदुम उजहौइ DO इरगा मिंग चलो हाइबगी सिगुम्बा मयाम से थोकसिना मरम ओरकांदा
ngasai unwanted elements sing hai betare aduna chance lobugi keno ma factor am or kana masidai sida crisis thona bagi academic atmosphere sida thugai na bagi yam chawo macha amasu uhelle ba at the other time on the other hand ngasai gi leiriba government school gina tongkhai ba maram amani adugi matang dana I mathangi shota lax tongan internal and external disturbances lay external disturbances maroi Catholic mission school sing lay private schools juga dum lairang ngani khali adubu masigi tongan maram sing adu makhata na dum lakani mayam ne hen khangbiri baduni kari gi damakta Catholic school sing te hen admission gi damta mayam queue ayuk dongan de form thaba ke ayuk tu de ahing lengari be manum kaino Catholic school gi gate ta kari gi damakta mama passing na ahing lengari beno haib su dum lakani ai oja de lakse ke puna musi horfa mai tonga dona opinion sing ta gre oja joy private school welfare association gi president su obiri secretary su obiri then masida not only Catholic school khatna na private school da su dum khara dum Catholic school na ta khara da su dum smaina queue le pay hom je dum nei du masi puna masigi desam na puthoi point si maroi na point ani hum sini sel demand to basi na marga disturbance lai re have ni du admission quota gi demand to basi su sai na atmosphere yam kai re have ni then government school sing da su internal disturbances adum lai systematic failure khara dum lai hai private school gi eduga maroi na sig dei da horof pham je sig disturbance ma horof pham je kramaina thabini go ja opinion tasingdagi akoi hujik manipura akoi ai nau lamyanba madi azari kuni am fazna ani matu private amadi government ani gi masa khaina na pi be disturbance si gi maramda fazan nei nabi gre fazan su thambi gre yam chume ani mak na haibiri basi adum chum mangak tani tasengna akoi hujik akoi gi manipura akoi na akoi gi private institutions sing amadi akoi gi masik sector sida akoi na section ani ka khaidu oga thami maduri amana private school gi section ama amana government school singi public singi oba public school lama ani si khaidu oga dumak mayam na dum ui da ani sida hairiba ani sida piri ba saithing si se tongan ba saithing aktani habi se dumak mayam na masa khain su thabigre tasengna akoi gi government school sing sida piri ba saithing sina ayamana state ki policy amri program na piba tongan ba saithing kayama adum akoi government school da adum akoi lamyan na su yam phajana dum thambigre tasengna akoi government atba private school sing sidang asi piri ba saithing sidi maru oina akoi non state actors sing amri tongan ba manipur da leiriba luf kaya mana piba saithing si na maru oina akoi na thingne oi government gi tongan ba policy khangudana akoi gi tholakpa government gi yamna hasty oba makoi gi decision amade makoi order kaya amna su adum akoi punna dum pimina su dum yaudabadi nate maru ina akoi hoki ba sahi nearly sahi manga muki mamangda akoi gi manipurda achauba akoi gi nan state actors sing gi saithing si am phajana leirame masida tongan ba angang sing da piba saithing school gi mi faraga adigi school gi owner sing hat ki bagi adigi tongan ba masidi sida pi ki saithing kaya mana akoi private school si tasengna mutladra and private school se manipur gi lemai degi mut khragadra ka hainigi chingna bagi aduma tampham so khoi mo yaugi adubu private school na noma gi sum kari haini miyam gi thaza bagi chang sum hengalakna maram morakanda akoi miyam na piramba saithing sing sisu khara aduma handar ki batanza amak legi aduga matam khara lepro matungda akoi ikang khangogdana akoi gi covid na sahi ani ama amuk akoi da piba saithing ama achoba saithing ama amuk leigre asigi matungda amuk handaki sahi haibadi 2022 gi session hogalakpa swaidagi akoi handaki sahi sidagi mamangai sahi mari mangagi mamangda piramba saithing aduga chapmanaba saithing khara handaki sahi asidagi akoi private school sing sida akoi phangba howi masimakti yam leibak thibini aduga mamangda akhoni yam sathina piramba saithing amaka haiba taragadi akoi tongan ba leibak sigi issue kaya amada amadi issue kaya sina maram oirakanda akoi laik lesu tambagi kanglon sida ban blockade kaya amana piramba saithing dudi akoi hoji BJP ki lengak haijabatare sahi manga tara sida BJP ki lengak lakpadagi di masigi saithing simadi pura handagre habadu matang ai yamna sauthokna ai haijaningi masigi damakta su ai paliba government haitare magi policy sigi damakta su ai na thagatu spongdoksari aduna hoji amu akoi gi non state actors sing haiba de akoi gi ngasai oja Rinku na haibi khiba akoi gi unwanted elements sing ko
unwanted elements sing piba saitheng sing si khanghodana hande ki sahi se lakpa matam sa akoi we are very surprised akoi kari dagi karmai lakki bano habse akoi khanna dabadi nate adubu hausi akoi nasu masigi piri ba saitheng siga mari lenana akoi tongan ba akoi gi law enforcing agency amadi government su akoi na aduma wakat chegi bele adubu masi kari khangde ngasi phawdadi government na masi oiba akoi gi security pb ba amadi piri ba saitheng sing asigi maramda akoi khanna nei nabagi pol kanoma program yaw gaw da bodong to wi oza hojiki saitheng si dum disappear si dum lei re have si dum saitheng si matang da ni khoina dum khana jari si leisu lei rabani loima khangna rabani se sab saba horofam sa simnak li have lectra su ozagi kare suspect hai gadra paisa yam tan batagi ni or ga su tra catholic school la private school ni he na pan na sai oza rikon thambiri ba dukan pham min po yam chin na ba to bun bar makanda satra mayam lai dream kam yam lai income to target toropra natraga mahiru sing go he ning da school government school sing da yok na bi plan toropra da horofam ji kari oi ga do na have to oza kitang target kitang pusan biro saitheng gi loi lei rabani koi disappear lei rabani da sengna horofam hairu ragadi akoi private school sing si anyhow magi oza singi tolo pina nabagi da makni khangde school singi development tong nabagi khangde paisa khara di adumak akoi management committee de legani aduna ngasai gi akoi gi disab pb eba kambu sing sina private school sing sida leng da paisa khara lei amadi makhoina kari kana su khalli maramdi angang mayam ama akoi school sing sida ming chalakanda ming chanbagi admission fee kaya ama makhoina paisil laga makhoi gi makhut lei aduna makhoi degi akoina paisa khara hairubada maju kaisu kaidi habigi wakalol ama pubunani khangde madu gi paisa khara leibadu urakanda makhoina adumak paisa gi demand si or donation si lakone haina ina khanje yes admission quota bata dio yes adi machine maru obne haina khanje adu admission gi quota si tasin leibak thibani ngasai okho ozari kun habi budi amna chumi maramdi karinu haima tamda akoi school amagi magi chahi gi oiba year calendar ma legani magi admission gi process amadi magi fee gi process amadi mai takpi tambi ba teaching learning gi process ama loigal legani adu maru ina akoina masida lakriba disturbance akoi admission gi matang de hek lai aduna manipur gi maru ina catholic school sing si ngasi miam singna khwaidi gi thajaba institution singni haina akoina longnei maduna maru mo rakanda catholic school dabu tamagadi akoi isa singji haira dobodona akoi gi people sing si mindset laithoki bana maru mo rakanda akoi catholic school se du matik tane aduna ngasai gi institution adugi magi committee gi tongan ba ozari kuna thambi ki ba ngasai gi yamna transparency leitaba pot khara leibra maduna maram orakanda ngasagi external forces mayama sangak na bagi lambi ma yatpra haibu sisu aso maram ma adum miyam na hangna pot amani adubu aina khanjabadadi aina sum khara nainajabadadi yengjabadadi tasing bagi institution sigi magi oiba tongan ba policy ama leijai masigi policy se sometimes madugi policy strictly makoina tawbungam da pot khara lai maram di mapan gi oba external force ne hezilaktana yes see for example angang so humdang akoina loge haina school sina magi oiba yamna cut out ama thamghra matungda tongan ba akoi gi government gi aso sangdagi ni khangde mantri mandondagi ni khangde makoina pressure pirakanda angang je amata haptaba yadi ani dang haptaba yadi tongan ba ngasai gi akoi gi committee du da pressure kaya amus lakpi asina maram oiraganda tawda yada badagi ngasai institution na tawgi ba hayo posi amu makoina yamna manung oina torbadagi mapan tholakpa dagi mana tawraga koina kari tobu yaroi haibana chingbagi tongan ba hojidi manipur si angam mathau ngaktani na madugi tongan pressure kaya amnusu adu namdana tawnabagi lambi amadum yalai aduna masina maram oirakanda di akoi Merik pidagi majaubi ola kanda ngasagi akoina sahi amada mana tawjaramgo do policy program mayam do pungkai kairpagi potnama adumag lai ngasi mak akoi catholic school da phangiba chaina si namarum orakanda maunda phangiba chaina si school amada phangba chaina matamda school khunimak da loina madugi kano de santori aduna aina yengjani basi matang sidam government su ngasagi catholic school na magi admission gi matamda asugam problem ka thoi basi kari gino maram di ultimate akoi solution or madu khudi mak bu yengsina bu ta di akoi education department lady adu education department na ningthi na ngasagi akoi catholic mission society gi kambu singsiga admission gi matam sida phajana tanara kan yamna transparency oba mongda makoi policy ama seminar bataragadi external forces sangbang amoi adu achoba solution ama oigani habigi thajabaje ai famna thamse okay horofam di leire horofam si dum tongan ba case ni thambire horofam si dum mayam na tabidio mayam si hena khangwi ta koi ges hom no se amari kim thamre ozari kugi koi aham bai raw se to ozari kudagi
जोइदी हाइबि पोसिंग इता साइ अंगम मथौ हाइब पोट अम यारिब ने एजुकेशन मिनिस्ट्री मसा जो साइ कैथोलिक स्कूल दा नमजन नबा 300 नत्रग माइ कैपेसिटी दि हेना टारगेट अमा तौरे अदाइदसु प्रॉब्लम अमा दि थोए हाइबदिनी अदुग एक्सटर्नल फोर्सेस मयामना डिमांड नत्रग तौरपदसु साइगी जाजोइन थबिरिबा पैसा खर हेन लौरुबा लौब नत्रग अदाइदा मैनेजमेंट नि थबदु हेन उसलपति वाफमदसु दुम थबिरि देन सदैदा अंगम मथौ हाइब पोसिद लाइसी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल दा ओजाइबा मसासु मसागी एक महिरोइसु मसा सिंचु प्राइवेट स्कूल की थोंगिन लेफल ले हाइबि वाफम पुथोखरबिना अदाइदा मिसमैनेजमेंट है बताने गवर्नमेंट मदी पॉलिसी सेमी याम याद्रबरा सागी एजुकेशन डिपार्टमेंट मखा लेदनी कैथोलिक मिशन सोसाइटी सु बागी तोंगान एडमिनिस्ट्रेशन चलाइरगसु अदाइदा खितंग हेन गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी ओइबा रूल्स अमा सेम याब्रा हाइब क्वेश्चन दनी करमाइन थमिनी तेंतंग थमिरु ब्रेक ममांग जोजा ओके हुजिकी केनोसिदा अखोगी प्राइवेट स्कूल सिंगसिदा मागी एडमिशन प्रोसेस दा गवर्नमेंट ना मोइदा केनोमा सेम बाइदुदी मदुदी काउंटर तोरकनी मखोगी फ्रीडम दा मखोगी लिबर्टी दा खुद थिंजनबनी हाइनसु लौगनी अदु मेनली ओइना येंग मतमदा कैथोलिक मिशन कैथोलिक स्कूल सिंगसे कैथोलिक एजुकेशन सोसाइटी हेना म लेयेबो मखोगी अदुना मोइगी एडवाइस मतुंगिना मोइगा तानर कांदा मिंग चनबा खोटपगी से मोइ पुलपकी ओइना मोइगी सजेशन दुगी मखादा अदुबु स्कूल सिंगसिदा ऑटोनॉमी पिथोए फॉर एग्जांपल से निम्रलबास का लेरिबा केनोसिगा लिटिल फ्लावर गा अनी सिटी अखोगी सेल्वेस्टर सिस्टर ना चलाइबनी सेल्वेशन सिस्टर आइबा अदुगा अमसिना सोमदा अखोगी कैथोलिक मिशन एजुकेशन सोसाइटी से सिना डायरेक्ट चलाइबने बसे कैथोलिक एजुकेशन लेरिबा अदगी सेंट जोसेफ लेरिबा डॉन बॉस्को लेरिबा सिंगसे अदुगा अखोगी प्राइवेट स्कूल अते फॉर एग्जांपल से उनाको लेरी अदगी ओजागी स्कूल लेरी अदगी अतोप अतोप मैम से कॉमेट स्कूल काइना लेरिबको अदगी अनो अनोबो मिलेनियम काइन थोकलेबा अदगी थोकलेइसिंग से ऑल पर्पस एजुकेशन कनोगी मिंग चनबगी प्रॉब्लम लो लेयो मोइसे से 11 12 त ममांग चाहिदा से कॉमेट काइना लेरिबा दे अतोप हाइबदी कॉमेट की वानाते कॉमेट कुंबा अफा अफा पोजिशन लोबा स्कूल मियाम यावरिसे मखोइ सिंगसिदा मिंग चनबगी प्रॉब्लम से अदुम बराबर मोइगी सेक्रेटरी नत्रगा मोइगी अथॉरिटी सिंगदुना प्रिंसिपल सिंगदुना मसी अदु मायोक नेयबा मसीगी प्राइवेट स्कूल सिंगसिदा गवर्नमेंट ना मोइगी मिंग चनबगी मोंगदुदा अखोइना मोइना मदु नोइ सिस्टम से लाले खोलेना तौबुदुदी इवन कोटा अखोगी परीक्षा तो लॉटरी तो वोक्ता अखोइदी तौरोय हाइबा ngam ग्रुप नेबा कैथोलिक स्कूल से मणिपुर की बु लोकल एडाप्टेशन द यादबगी तौवानेबा मरमदी कैथोलिक स्कूल itself से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हम लेवा मोइदी फॉर माइनॉरिटी स्कूल निना मखोइददी स्टेट की अखोगी करीबा राइट टू एजुकेशन की हम लेरिबा पोट से मसीगी पोट से अप्लाई तो वे यादे हेबगी पोट कोनसन दबगी पोट हम लेवा अदुमकपु कोनसन दे हाई हाइदनसु लेरिबा मियाम जी एडाप्टेशन दा अदुम तौरिबा अदुबु हानि वाफमदी मखोइना सेमजरिबा मखोइगी एजुकेशन एडमिशन प्रोसेस तुदा मखोइने याम ट्रांसपेरेंसी लेना अदे अहेनबा पोट अमखक पामदबिदा अदुगा संगगी अदुगी मिनिस्टर दु पेलगदी अखोइगी हयेंग स्कूल सिगी थबक कई करी वानोबो मतमदा नुंगाइनी हाइबगी वाखन दु थादो कांदा एडमिशन प्रोसेस सिदी तौरीदना से अखोइगी लॉटरी तौरगा मी म्याम ngai हलकाना दु फाउ म्याम मिंग चलिना अदुदा कट ऑफ लोशन बियो अदुमाइन तौदना क्रिश्चियन सिंगिसु मोइना थमिदो थमजसनु 30% दु कैसु काइदे अदुसु सब नुमित तो चप चाना लोशन भी होगा अदुगा मखा ताबद एडमिशन लौदबगी से ट्रांसपेरेंट ओइना बोर्ड थेतोक पियु अदुगा एनीबॉडी लाख मतम द येंगन बियु अदुरगदी सोल्यूशन दु लेरो सोल्यूशन दु पोरकनी अदुगा मैम की प्रेशर सु का हेना लेगदो मानदेबा होय मॉनिटरी केनो की डिमांड की मतंग अनवांटेड एलिमेंट एना आइना सिजनजबनी नॉन स्टेट एक्टर हाइब तारे मैम से अदुबु ऑल आर अनवांटेड एलिमेंट डिमांड तो कंगू अरगदी अनवांटेड एलिमेंट हाइब ताबनी अखोइगी नॉन स्टेट एक्टर द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट तौरिबु सिंगसी अयामना मतम अमदा मोइगी सोर्स ऑफ इनकम दो अदाइदा लेरमगसु हुजिकती जुनिन कोसा लाक्तना अयामना आइदी मसाइदा याउदरब्रा हाइना आई खंजे यारम बया यारम दबे आइगी खंजब माइकैदा हुजि जुनिन नोइना लान हौरिब कांगू निंगतम पामेना लेरिब कांगू सिनदी अदुगुमदि तौरमने थाजदे अदुना लेरिब पोसिदा अदाइदा पैसा तालाइबदुदी कना कना नोइदो अखोइना येंग मतमदा बेस्टेड इंटरेस्टेड ग्रुप गैंग गुंबा हाइबा ताइ अदुगुंबा ग्रुप खरना तालबरा गाइबसु अदुम चिंगनदबदि नत्ते अदुम सुम मयाम लैबनिना अदुगा मोइगी केनोसे अयामना स्कूल सिंगसे मतम मतमदा अखोइना पाउमिउना लेजरकपनिना अखोइदा प्रेस नोट मयाम थारे अखोइ फोंगदबा मयाम यावी अदुबु फोंगदबा सिंगदुदा पलकपदा मोइना हाइबदा अखोइसु याम यानिंगबा याम यावी मरमदी छात्र लिसिंग अनी लै लिसिंग अनी लेबसे एडमिशन की पैसा असुक लौग्रे असुक लेरे प्लस फी की लैरी
फीगी लौरगा फीगी दुना मोइना मेंटेन तब मतमदा स्कूल की ओजा सिंह की तोलोब से असुक असुक पीब याय कायना मोइ पाथो पिरई को स्कूल खरगी नि लोइमकी नते स्कूल अमनिगी अदु पीदे अदु पीदबदुना मरम ओरगा अखोय मखोयदा अदुमाय तौदना पेनाल्टी इम्पोज तौरे का हाइगिबा अदुगुंबा लालौ लुप कनो 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 लुप हाइबा तारे खुलाई पाइबा लुप हाइबा तारे हाइदि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट मते हाइनिंग दे कनो सिंग खुलाई पाइबा लुप सिंगदुना अदुमायना कनो तौरखिबा इंटरफेयर तौरखिबा खोटखिबा मयाम यावी अदुगा स्कूल से बर्नरेबल याम ओय छात्र सोहनिंगदे छात्र सोकपदा बोमा पुखाइबदा छात्र सिंगला ओइदोरिमनी करिगुंबा छात्र म किनेप तौबदा छात्र सिंगला ओइदोमनी भान म थुगारमदा छात्र ला ओइदोरनी स्कूल दुगी पोट अदुना स्कूल से ख्वाइदगी सोनबा ख्वाइदगी इजी टारगेट ओइबा फम ओइबनिना मोइना हेक तौबसे मसिगी पोटसी सिमचु लई जुगी पोट सिंगदो ट्रांसपेरेंसी ओइना मोइना केनो सिंग अकाउंट सिंग थंबंगम तारगदी मदुगी सेल की डिमांड दुबाक थंदरकनी हाइबगी वाखने ट्रांसपेरेंसी इज द बेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट स्कूल की तोंगान ब सेक्शन नंबर नगरा कांदा प्राइवेट स्कूल सिंग दा लाइबा अवाना मैम से ट्रांसपेरेंसी है कोहन एडमिशन प्रोसेस तब एनी डिमांड अनवांटेड एलिमेंट्स मैम से तौर डिमांड ट्रांसपेरेंसी से कदाई फो थम यागे है ब्रेक की लेनजगे अखोई अतेन ब्रेक लौजगे ब्रेक यानथुनजगे इम्पैक्ट न्यूज मिंग तादोनबियो Classic Hospitality Training Institute, a unit of Babina Healthcare and Hospitality Industry Private Limited, initiated by Classic Group of Hotels. Admission open for 1-year course in hotel management. 12 students who are 17 to 27 years of age can apply for this course. Free counseling session and 100% job assistance will be provided. For more details, visit us at Classic Hospitality Training Institute, Hotel Imphal by the Classic, 3rd floor, North AOC, Imphal, or contact us at 03852422 or 690-9358-685. Unique Education, the first CVSE and ICSE coaching center in Imphal. Admission open. CVSE Amadi Kosemgi class 11 Amadi 12 science ki Thamangagi foundation course lakli batang taruktagi hogjaragani. Loina topic khudingma ki special NEET preparation class Amadi weekly test su thamjari. CVSE class 10 gi oina su Thamangagi foundation course su lakli batang taruktagi hogjaragani. Nupi macha singi hostels Amadi van service su thamjari. Kudong chaba singa si lobby ho akupa Unique Education Sega Road Konjing Hajari Lekai opposite Sangai Express Tagi Khambi Yagani. Presto Personalized Wonders, Imphal da nauna hangdok chari, Hairiba sida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlam sing, mafam asida pangbigani, ngasi maglangsing birau, Tilagras Enterprises, Presto, Tangal Bazar near Kasturi Tong, Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. ब्रेक के मतलब मैम तराम नौसरी टारगेटिंग एजुकेशन थ्रेट टू फ्यूचर है टॉपिक ना मरमदी मैम तोान तोान सेल डिमांड एडमिशन प्रोसेस एडमिशन कोटा की डिमांड लापसे मर करा मरुना प्राइवेट स्कूल रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल जैथेंग फंग मैम से मरम एजुकेशन मरमदी प्राइवेट स्कूल 76% एनरोल तौबना मणिपुरी महर अयाब प्राइवेट स्कूल अयाब चंगनद तुंगी फ्यूचर की थ्रेड होगद्रा है क्वेश्चन ब्रेक से लम्यान लागे देसाम प्रेसिडेंट ट्रांसपेरेंसी है पॉइंट से फजन गेस अनी थम्बीग्रे नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी एडमिशन प्रोसेस सागी कोटा सिस्टम लेटना भी ट्रांसपेरेंसी में मथौ ताई है पॉइंट थम्बीग्रे नैनजरी कॉलेज स्कूल गवर्नमेंट की प्राइवेट की प्राइवेट हेना प्रॉब्लम से लेना प्राइवेट फोकस तौजरगनी थमजरी से लोनना डिमांड की प्रोसेस डिमांड से ट्रांसपेरेंसी लेना यामना जजोन थम्बीग्रे खर हेना मैनेजमेंट की खर थमजब सेल उरपदी तोान तोान एंगल
लौथोकनबगी प्रोसेस सुदाय तौबा अदु स्वाइदा ट्रांसपेरेंसी से अनिमकी दरकार लेना थंबिरे तो ट्रांसपेरेंसी से होइरेस करमाइन थंबा यागदुना क्वेश्चन दुनि सागी प्राइवेट स्कूल सिंग सु मागी मैनेजमेंट अमा तोंगान बनिना हाइतारे अदाइदा पॉलिसी सी एज ए डेसाम बोरो लुप अमा होइना नत्रगा सिलेदा कोऑर्डिनेटिंग बॉडी अमा कमिटी अमा तौबनिना अदाइदा महिरुसिंगा कुसमनरग सत्पा सुमाइना सिट इन प्रोटेस्ट नत्रगा अदाइदा सुम होय लावब खतना मदुगी पोतु ओइरप यागद्रा हाबा क्वेश्चन करमाइन सजेशन कमाइन थंबिनि जब मणिपुर की वजह हुजे 2017 दा मणिपुर गवर्नमेंट की एक अमले मणिपुर प्राइवेट स्कूल रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2017 मसी मणिपुर दा हुजे फाव मपुंग फाना इंप्लीमेंट तौते बसैदा यावरी बसे ngasai fee की matang दसु याम मयक सेंग दम पल्ले fee सी प्राइवेट स्कूल दुना प्रोवाइड तौरिबा फैसिलिटीज तो मधु दुगा प्रोपोर्शनेट ओइना गदौना कयाम यामना प्राइवेट स्कूल दुना पीरिबा फैसिलिटी दुगा ngasai gi thiriba फी दुगा मधु चानई नत्रगा चानदे हाइबसे मसे एपिलेट अथॉरिटी अमना मधु येंगा कांदा मधु अखोय मसी यानी नत्रगा यारोय हाइबसिने अदुबु मसी गवर्नमेंट ना मसी की मतंगदा केमतो तौदे मरम अदुनाने अखोय की प्राइवेट स्कूल सिंगसु अदुम माइ ngasai gi माइ मतम मतम चुना चुना बा अदुम फी से अदुम सेमना कांदा लौरपै पोट मसी सिनसु अखोय की मियाम सिंगदा अखोय की प्राइवेट स्कूल सिंग से अखोय की हानदे अखोय की महाइरोय सिंग सेमकपा महाइरोय सिंगबु याइफनबा होनरंबदगी प्राइवेट स्कूल खरदि अमु ngasai gi akoi paisa tanabagi lambi ama business lom do oina urakpagi phibam mayam khu suyaw tabana te masi kamai to ino ha matamda hoje private school mayam khak chalai rakpa school lai tamba khatana tana hoje ti khum moza su akoi de loga dawne hare school bag su akoi de loga dawne hare uniform su akoi de loga dawne hare lairik su atai de leiba yaro akoi gi school lai lai ga dawne hajal e adoi tardi matang swaida madugi oiba profit ki percentage to yena bagi momo ma khakta adu maina urakpa su mayam khak yawri andra masi gum masing se akoi gi खुदिंगमंगना अखोय मसे अखोय तौफम थोक्तबा मसे अखोय तौहनिंगतबा अमखकसु अखोय लै मसे सम मतकता हौजिक से प्राइवेट स्कूल सिंगना यामना महिरोय सिंगदा मनम चादबिदा यामना चाउना फाइन इम्पोज तौबगी सनबी अमखक लैरइबा लमदमसा फाइन इम्पोज तौबा हाइबसे मसे सुप्रीम कोर्ट नसु यादे आई कनोमा नत्र कनोमा लैरुबगी हाइदा आई ngasi absent ओइदे नत्रगा खितंग लेट ओइदे नत्रगा प्रैक्टिकल की गुड खितंग पिहौद्रे हाइदना फाइन लौरा कांदा तौबा मयाम ख यावरिबा पेनल्टी से तो फाइन लोम तो पैसा लोम तो तोपा मसी के सिमसु अखोय लै पाक से पाक सन ममी तारक बसे मसी अखोय से मतम चाना यंगसल होबा मतम चाना तहौदबम खमथौ ताय मरमदी प्राइवेट स्कूल हाइबसे अखोय मियाम गिदी होप नि मसी अखोय लारबा मियाम गिदी अखोय दु होप नि मरम अदुनने प्राइवेट स्कूल सिंगस्टेदा अहोंब फ्री द चेंग सु पीरबा फ्री द स्कूल यूनिफॉर्म सु पीरबा फ्री द लाइक सु पीरबा मसीदा तमदबा मखै प्राइवेट स्कूल गी थोंजिन लेपुरी बसे हाइदिबा मालेम गी ओइना लाकलिबा इन्फॉर्मेशन सोसाइटी गी मतम असिदा नॉलेज की कैपिटल अमा सागत हौदबा तारगति अखोय से हिंगमंग अमरोय हाइदना खलइने अदुग मन नॉलेज की कैपिटल असे मसी सागतपा मतम दसदि हाइदिबा गवर्नमेंट की स्कूल सिंगसिदगी मदुगी ओइबा क्वालिटी एजुकेशन से मसीदी अखोय थाजरक्त्रे मरम अदुना मसी प्राइवेट स्कूल लगी फंगजगदोइनी हाइदना अखोय उरकान प्राइवेट स्कूल लगी अखोय तमजरइना मसी अखोय की लेपाक्सना पैसा याम पाइबगी दमत तौब नते मरम अदुनाने मसी के सिमसु अखोयना उबीबा खंगबीबम खक मथौ ताय गवर्नमेंट के स्कूल सिंग फेल ओइरे हाइदना अमु प्राइवेट स्कूल नसु अदुदि अखोयदा यामना चावबा खुदोंग चाबा अमा लेइरे हाइदना अमु मदोम लोमदा अखोय पैसा तानबगी लोमदा लाकपा तारगदि मसी मांगजगदोइसी अखोय खुनाइसिगी ओइना अपुनबगी ओइना मांगजगदोइनी हाइबसे अखोय खुदिमंगना मयक सेना खंगबा खक चांगे अदु अजा कैनोमतगा हाइजा होगे अखोई इंडिया की राइट टू एजुकेशन एक की लैरिबसिगी मतुंग इना प्राइवेट स्कूल चलाइबा तारगसु प्राइवेट स्कूल सिगी सीट 25% दी लाइरबा सोशियो इकोनॉमिक की फिल्म साथीना नेम्बा अदुगुमा डेस्टिट्यूट सिंगी ओइना मधु फ्री द तंबीगदबने हाइबिगी वाफम से राइट टू एजुकेशन द यावरिबा हाइरिबा राइट टू एजुकेशन द यावरिबसी मसी करम करम लमदम सिगी मसक नाय हाइना लैरिबा प्राइवेट स्कूल न मसी फॉलो तोबा यावरि कमाय तो मसी अखोय यंग पमक मथौ ताय मधु अखोय गवर्नमेंट न मसी उबिदेबा अदुमाइन तौदना मसी मंग अखोय प्राइवेट स्कूल यामना ब्लेम तोबा खोपे वाफम दि नते प्राइवेट स्कूल होना पिरिबा इफोर्ट सिंग तौरिबा थौदांग सिंग अखोय खुदिमंग ने एप्रिशिएट तौजगदबनी ngasi अवांग नो पोलम दम स्टेदा अखोय कॉलेज स्कूल एजुकेशन ददी अखोय यामना कॉम्पिटिटिव ता याम वांगी बसे मसे प्राइवेट स्कूल की ओइबा अचौबा क्रेडिट ने मदुगी कंट्रीब्यूशन नेबा अदमाइन तौदना प्राइवेट स्कूल नसु आइगी माहिरोय कयाम यामना सेमगनी कयाम यामना लेपा की तमकता सैक्रिफाइस तौनी कयाम यामना उतकनी हाइबसे मसिगी सिमसु प्राइवेट स्कूल नाइखोय होना बिरा फमक चंगी मदु नत्तबिदा फॉर्म फिलअप तगिसु फाइन लहौरनी हाइदना तंजा हेक्ता लौबा अदैदि कैनोम तौरपदगिसु अखोयगी एडमिट कार्ड अमा पीबदगिसु अखोय फाइन लहौरनी हाइदना हेक्ता लौरकांदा पैसा
तानबगी मोंग अमखक्ता लाकप तारगदी मसी यामना लाइबक थिबा अमखक ओइगनि हाइनसु खंजब ले आई लम्याम द बथंग द लाक्सके बतम सी ब्रेक मतंग याम लेते बिना क्वेश्चन याम सांग लांजरे ओजा जोइदा थमजगे साइकी प्रपोजल ओइदा फी की मतांग सु माइल पनबिग्रे देन फ्री एजुकेशन 25% नत्रगा सम परसेंटेज करती डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन सिंग दैट माइन तोबिउ हाइबे को हम ले मसी म्याम सी अदम इन विब्रा मसी म्याम फॉलो तोर सब गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन याव तोर सु प्राइवेट स्कूल डेडिकेट तोरगा दुम खरा दुम तोबिब्रा दुगा मसी म्याम सि तौना तौना करा माइना करम दगी डिमांड सिंग नत्रगा दुगुम अहेन मी थमैनो हाइबा फमजिनी मसी की फॉलो तोबसे ओजा कमाइन तोबि सिगी प्राइवेट स्कूल सिंग yam noi aina ngasai hoji question du laktringai da aina ngasai kho jaring kunat haibi hiba akoi society akoi catholic mission society da akoi government na admission gi process sida khut thingin loidabani haibase yam chume masi taseng badi mokoi da minority gi obe tongan ba protection number law number protection number laigini tobu du ai koina haijabadi madu khut thingin ja haibana te problem tholpa taragadi problem du karmaina solve togadagi haibadu government su madu mateng pangbi kadabani haibani haijabadi magi admission process tu da khut thingin laga madu tok haibana te problem si sai kudingi admission gi process se dom problem thokna leire adu problem thoktam da leiro podudi government haibasi di khudi maki mapi mapane adu government na masi problem thoktana ba mogi tongan ba khoi policy amadi madu da yadra su advice pibagi understanding amadi lebam thoi madu tawbiu haibani haibadi madu yam adum tang ai samjage adigi ani subada ina thamjani si sume ai naulam yan mana harisi akhoi gi RT right to education gi matung ina akhoi gi khwaidagi lairaba miusingda akhoi gi school khudimakta akhoi gi 25% madu khudong chaba pigadabani madu free education pigadabani haibani adubu hairiba piriba 25% se masigi whole expenditure se government halakadabani government madu bear togadabani yes adubu Manipur RTE se mapung phana chanadabana maram orkana ngasi phawba government madugi akoi RTE se fully implement togdabana maram orkana ngasi madu neglect togna akoi adum leina bane akoi di kayar han government akoi haijaru reba masi 25% free pige ana government madugi akoi reimburse to wena akoi haijaru reba adu government madu ngasi phawba still silent ne masima adi ani subada akoi government school singda tambangam draba mahiroi kayama adi government gi tonga tonga policy na maram orkanda government school tamdabadagi maram tamdabadagi akoi private school da madu compulsory sang ani moda akoi gi opportunity mal horase na akoi private school na nongma da khan gi balaite yes maram di ngasi fawda private school da Manipur gi natana tonga tonga ba neighboring state kaya amada akoi na fee gi structure amadi tongnari ba mayam singsi yengaru matamda Manipur no khwaidagi neme khwaidagi India manungda khwaidagi fee nemba state se Manipur ni yumdang dari ba Nagaland adigi Mizoram Assam yengaru matam government akoi gi Manipur private school salai riba amadi private school na lori fee adugi matik neme aduna tasengna private school na su mayam ubida bagi waneba tasengna akoi tongan ba Manipur gi thogdok wathokta leihidraba family chamri muki aikoi kanosi akoi loop amaga loop means akoi gi civil society organization amaga yanarakanda makoi ne request sorkui matungina akoi na free education ngasi pidi including ngasai Catholic school si yauna Catholic school si akoi pre pidi Catholic school da tamba mahiru kayama victim gi family victim gi masa masu ai tare asi akoi pidi victim family gi angang sing haitare si pidi na akoi na dumak lei adigi school gi tongan ba Manipur lei private school sing sida tasingna hoi sohor swai sida di khara kotha gi kari leina ki sina maram orakanda hena opportunity pidragu su kitang outskirt haitare kitang tonga ba district samna bada valley da haragana Thoban district Bishnupur district hariba school sing sidi ayamana akoi angang si class amada angang tara da gita dana loin free education piram gane angang ahum tama matamda angang ama dum free piram gani ani shuba angang dagi admission tangkhai taram gani andragan magi admission kanu se my tuition fees kong gani asmaina ai khoi si loin ayamba free pi school na ayamane mas ching da su masi system aduma koi tongne maram di akoi su angang yamaga madugi angang singduna karigumba khara akoi da pibiba amadi school haibasidi angang leirakanda oja singdu lek takningi angang taradang tamabudi angang yankhai hoi angang yankhai di manungda angang 15 dang piragasu kullamat free yaujarasu angang yamaga di oja singda madu interest leina lek taksaba amadi school jugi su chauthok saba potama adum leijabana maram okana akoi su tongan ba madugi policy mayama leijeye aduga amuk akoi ngasai agi naulam yamna haikiba
अखोई तोंगान तोंगान स्कूल सिंगदा यूनिफॉर्म येंजिनबा अदेगी लाइरिक सप्लाई तोक्सिनबा मसी होय सोहरगुंबा मफमददी मसी खर खजिक चुनदबसु ओइरंबा याय मरमदी सोर हाइबसिदी एवरीथिंग लोइन अवेलेबल ओय अदु खिता आउटस्कट जगाददी लाइक निथिन वाइन मतमजाना फंगदबना मरम ओरकांदा स्कूल दुना अरेंज तोरकांदा स्कूल दुना थमकांदा अंगांग इजीली फंगनबा मदुदा परसेंटेज लौदबिदा अदुम पिरेबा ममंदु पिजब स्कूल मयाम लेडी यूनिफॉर्म तोंगान तोंगान मार्केट चलुरकांदा ngasi अखोइना यूनिफॉर्म अंगोबगा समनाइबदा ब्लू सेकन हाइनी मार्केट की लौरु मतमदा ब्लू से so many blues blue द मचु मयाम खाइदु इदन को असि मानदब खोनदब मयाम मरम ओरकांदा स्कूल थमकांदा यूनिफॉर्म ओइननबा स्कूल सिना अदुम सिनजब कयाम यावी मदुदे हेक्टे ह्यूज अमाउंट मा महिरो सिंगदुदगी अखोइने त लौरुबा लेते रीजनेबल प्राइस लोइना पिनब गाक्तने मयाम गे मियंगददी स्कूल न खुदिबक लोइना ललोले स्कूल न खुदिबक लोइना बिजनेस तोरेन उजबगी वानी बट स्कूल दुना मागे तोंगान मसक अमा फजना थमनब होनब मतमदा एरेंज तौजबसु दम यावे मदु हेना अखोइना हेक्टा अंगांगसिदगी लौसिलुबसु नते ओके ओजा पॉइंट या फजना थंबिखरे अदुबु स्वाइदा ओजाना जेस प्राइवेट स्कूल की लमयामना थंगप मयामसु क्लियर होइना थंबिरे अदुबु गवर्नमेंट स्कूल की अमुगी येंकान ओजा को गवर्नमेंट स्कूल की दगी प्राइवेट स्कूल हेना पामना कोइ मरम छि ओजा स्वेति स्टेटी कराइ ओपिनियन मसिगी मरम अमखटंग थमसगे मरम दी गवर्नमेंट स्कूल दी ngasi मियामना मसे इन हाइजबनती मियाम हाइ सबन खाद्रबा लेकोन गोमने मरम दी लेकोन अम हाइबसे निथिना समन खारकांदा मदुदगी मपान गे तोंगान तोंगान सासन मयाम संगतना नैखाइदना फजना समन नो खागी तारगनी मनिंग तमना लै फजब फजब लै मयाम फुवाइना साकनी दैट मीन्स मपु पांदबा मपु पांदबनी हाइना मयामना गवर्नमेंट स्कूल से लोबा अदुगा प्राइवेट स्कूल सिदी अखोइदी मपु अथॉरिटी बलैनी मपु पांद्रगदी अखोइदी प्राइवेट स्कूल हिंगबा ngमोय मरमदी अखोइना निंगथीना समन खाद्रबा निंगथीना अखोइना तौजरियो पोतो निंगथीना मांगिदनबा अमदी मियामना अदि तोंगान तोंगान मियंग कया अमना मदु गेंगक्तनबगी दमक्ता अखोइना मदुगी डिफेंस लाइन अमा निंगथीना अखोइना चलाइजदब तारगदी प्राइवेट स्कूल मणिपुर की लेमाइदल लेबंगमोय अदुना मरम ओरकांदा अखोइदी मपु पाना निंगथीना अखोइगी एडमिनिस्ट्रेशन से कराइद सोहिगदगी हाइना यामना कुपना येंगी अदुना अनिसिगी खेनबना मरम ओरकांदा मियामगी कॉन्फिडेंस अनिसिदिसिदा चांग ओलकमने हेना खल्ले अदगी अमना ngasi फाइन अमक इंपोज तोबइसे नौलम सुमे स्कूल खरना फाइन से चाउन चाउन इम्पोज तौनबसु दुम यावी मरमदी तसेंगना फाइन लौनिंग नते अखोई आंगांग समटाइम्स याम नेग्लेक्ट याम थीना तौबले मरमदी ngasi si फॉर्म फिलअप लास्ट ने हाइबसे मसी तौरोय काउरे हेर लेथोकने अदुना फाइन से अखोइना खितंग फाइन इम्पोज औरगदी मखोइदा मथो यावनुंबा अमदी मखोइदा मदुगी वैल्यू दु लेगदरा हाइना स्कूल सिना तौनबसु यावी बट मदुगी लौरियो फाइन दुना स्कूल नुंगाइगदब नते स्कूल हेड बिल्डिंग सागदब नते अदगी अमना तोंगान तोंगान बा अखोइगी याम ऑथोरिटी ओइबा अखोइगी कनो हाइतारे बोसेम अमदी कोसेमना तोंगान तोंगान बा फाइल अचौ चौ मयाम लौरी अंगांग सिंगी आइदी नंगहौदबदा अमा तौदबदा अदुना असुगुंबगी मयाम सिंगिसु आइगी तोंगान तोंगान बा आइगी मोइना लौरियो फाइन दुसु अंगांग सिंगदगिनी बट स्कूल दगी नते अंगांग सिंगदगी फाइन दु मखोइन इम्पोज तौदोइनी स्कूल दा हाइबी वानी स्कूल नमु अंगांग दि लौदोइने अदुरगदी बोर्ड ना अमदी बोसेम ना समना करेक्शन की मतंग दबो हाइरो करेक्शन द पैसा मयाम लौरी को अदु सुगु सुगुंबा मसी यामदी हाइनिंग दे अनि दुसु आइनो हुनजब नते मरमदी मुसु अखोइना पीरगा मोगी बोसेम मोदी क्वेश्चन जु चलाइजबनी मखै तोंगान पॉलिसी लेरमगनी मोदो अखोइना यामजु हेंजना हाइजरु बजुगी टिक्सु लेते मरमदी मखुजु याम फजना वेल कनो तोंगनबो होनबदा ओइरमबा याय अदुना फाइन दी मतंग सेदी यामना कुमना बोसेम मोदी क्वेश्चन लौरि फाइन जु रिजनेबल ओइबरा आदि स्कूल सिंग लौरि फाइल जु रिजनेबल ओइबरा हाइबसे मसी याम कुमना येंमिनाबम चंगी आदि आइना लास्ट यामतंग हाइजगे आइगी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंग दा आइना ततना हाइ मरमदी कइनोदा नखोइना गवर्नमेंट स्कूल खक्ता सुम येंगजिलगा अदुम लेबना कानरोय मरमदी अंगांग हाइबसे ngasi मणिपुर की स्टूडेंट अयाम्बा प्राइवेट स्कूल दा लेरबनी अद प्राइवेट स्कूल सिंगसिना मखोइना करमाइना अंगांग सिंगसे लेरेक ताकपी तंबिरी अमदी करब पॉलिसी चलगे हाइबसे याम इंटरनल ओइना मखोइगी लोइनमक युंगद्रगसु खरम खैदी नखोइ स्कूल से चलकांदा चेक तौरकांदा यामना नुक्सिनब तामदा अमदी हेना अखोइ अंगांगसिजे फगलंगिबि मोंगदा तौ अदुना नखोइना प्राइवेट स्कूल सुम फ्री थारा थमगा मपानदगी येंगगा बबुक तौन ngangbadi kanade manungga sangsilakanda मखोइना करी तौरिगे हाइबसे एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नखोइसि येंगो हाइबसे आई तत्तना आई अदुम हाइदना लाके ओके ओके अदि आई लमयाम थमजके मरोइना हुजिकी
topic siga mari lena hai tare basiti mayam khana ne education target khara tawe target khara tawe jai thing khara na nge si school salary ba then school gi campus school gi mahiroi stakeholders sing da target khara lere masina tung da hor kada mahir mirol sing da nungai ta ba mari po ni hai ba dunia du rule frame to the mata amale school si private school khakta da target to bunti target si anti national elements khara na target to wari national elements internal factor khara na di government school sing target to hai tare rule fazana frame to the rule frame to the sai samul khade like ko lai si rule frame to the hai ni so that ani si manana sar na ba ki point hai tare target to na ba mana raga di target si kya to ro in khali opinion kamai thabi ni is government ki hoje hoje lai government ki school phagaran ba hai base masi thoina lu ba thabak nate maram de private school na su yam kana hotna dana yam line ekoi ngammi ne ba masi ki administration phan to ba ngammi ne ba government ki su madu ki thamoi seng na ekoi da ngasai ki corruption se yaw dra ba madu da politicization se ekoi corruption na ji corruption oi dinam si matang hida sai mata adu da di loina mak ngasai ki dio letter ina ba da gi hawra kan se da ngasai ki transfer policy ki wasat wanom adu da gi su amu loi la ani hai adagi da makhoi like parks da yamna chauna soiraga horaga leiba mayam khuk su yawri ngasai na panjaki ba regular principal gi matang ngasai gi school lama leita laga su regular principal leita ta laga di kamai tar school salai ngam doino adagi government ki college mayam leita laga sumaina mismanagement system failure mayam khuk leiri siguma mayam sing su ekoi disturbance ngakta ni adagi da mo ekoi gi like parks da su ngasai gi ekoi socio economic gi film patta balam dam da su ekoi na private school da na traga tongan paisa mayam khuk ting ba hai bisu mahiroi sing gi da makta di madusu ekoi tangai padana disturbance amakak ne burden amakak ne masiguma mayam sing se ekoi loinama urakanda ekoi khuding magna disturbance se masi hantha hanaba disturbance se leitana bagi damata educational zone sing na hona ba haibase masi madi yamna mathau tai haidana khala kan se lamdam sige tongan ba oza singi loop sing oza orsam sudam yawmina laga haitare amakta amesta amsko amsta adagi amtai atsum su yawre adagi aims yawre adagi catholic ki su yawre kota gi su yawre adagi tongan bas minor orsam le mana college ki school gi oza sing college ki oza sing gi adage transporter association gi mayam sing se pulap na law yawra kanda haiba disturbance sing se koi hanta hanna ba hona bigada bona ba masi hona se haibane adage da mu hujik se mu mahiroi sing da mu nangi base thaw mamal hengat pa da su mahiroi sing da dong sai theng ne ba adage da mu masi mu tonghan bitre haibi gi wakat myam lai ni ado tar de ai koi da mahiroi haibasi ai gi nate ai gi imung gi nate mahiroi haibasi ai gi khunai gi asset ni haibase masi leipak myam humna ai koi khanmin na bam khak change ba auto thori basically now sing na su masi ai gi khunai si gi asset ama khak ni haidana ai koi khalla kan da makoi na phara kan da ai koi gi leipak se kandui ni ai koi yai phadui ni haibase ai koi khalak pam khak change ba smai taw dana government na su khalak pam changi private school chalai ri ba oza sing gi maikai de gi su administration tori ba maikai de gi su mahiroi sing se masi ekoi khunai gi asset ne makoi sem ba haibase ekoi gi responsibility ne makoi ba phana ba hona ba haibase ekoi masi leida ekoi gi si ba sang ba ekoi thodang lai haibase ekoi hona mina rak pam khak change ba aduna masi gi role and masi gi responsibility se na hona na ningsing na ba gi damakta ekoi gi hairi ba ekoi gi campaign se masi ngarang de hodo kan de lepale tna changsalak pani makha tarak pa tongan ba ekoi debate na chingba adegi miyam gi oiba mifam mayam ka phama kan se da masi gi hiram state da ekoi miyam bu mass sensitization tawbagi program se makha ta assets of society have any education sector is free oi taragadi matita khunai gi asset oi gadu sida yamna mapung oi na lakadoi ni mayam gi ni ta lai maheri sing ai gi nati mahaki nati punamaki ni have this society ge asset khunai sigi lan ni have ni zari ku kamai thabi ni education target tori si private school khata to oram dre government school su dum sigi factor khara lai hai tare ga sai internal disciplines mayam lai hai tare adu ani si government school amadi private school sing sai balancing si am name gre mana 13% khatani enroll to si amada 76% jofre gre ani si khara manana sal laga de dai da disturbance ni khara handa ga disturbance handa da ba koi internal disturbances sai private government school sing ki principal lai tabna sing ba adagi transfer to raga su diom purga transfer si leng dan lagadam ni haibna sing ba rationalization tawuni haibe ofam ni phongdo pa lai education minister na adu busina targeting tawri si swai da khara handa na be masak ni suggestion kamai thabi rationalization taw base mamang no se am taw gre adu mamang no se taw gre transfer policy am sem gre school fagalan si have si da ssa na sing ba taw na building am sa gre si edani ko haijeri si huji ai hanje ge ba manipur da khoi gi primary school gi level se kai da lai ke ba ngasi bok da primary level primary school sing status se karamba khoi gi authorities na nainar kan da
करी मसी फगदन चंगी है बगी कदाई द खोगी गवर्नमेंट से क्या सीरियस होइना लौग्रगे बा एसएसए दगी होरगा हुजिबोक्ता बिल्डिंग चे द सागिबो साद बिल्डिंग सादबा प्राइमरी स्कूल लेब्रा हुजि एसएसए गी दे होरगा चे दा टेबल दा चे ददी लोइ साबा फिल्ड चल साबो स्कूल लेब्रा बा मसी सु नंबर 1 अमा लेरे को अदगी अमा हारगे पॉलिसी इटसेल्फ इज अ फेलियर प्री स्कूल की केनो से प्री स्कूल सक्सेस होइब्रा अंगनवाड़ी की ने तोरिबा करी करी नो चाना थंगबा नो पिरगा हयेंग चिकी अदुम नो मदल वसलगा अंगांग अहुम मरी खोमजलगा मागी तोरगा तौबगी चनबी गांकनी हुजिक लरिसे अंगनवाड़ी सक्सेसफुली हुजिक लोइन चलाइब्रा प्री स्कूल नि अंगनवाड़ी हरिसे अदु प्री स्कूल से अखोई अयामना केनो सिंग से गवर्नमेंट की अंगनवाड़ी सेंटर सिंग दा अंगनवाड़ी थाउ छोबदी किड्स थाना फरे हरे सा थानारी बनी को अदुना प्री स्कूल फेलर नि प्राइमरी स्कूल फेलर नि प्राइमरी स्कूल द कमाइना फेलर होय द चाग येन मदु खक्तन दे चाग येन मजु फजने येन बिदे आइबगी पोट मयाम लैको अदु हाइदि कनो तो मिड डे मील गी वाफम दो अदु सो मुक तोखोखरसी प्राइमरी स्कूल सिंग सिदा तौरिबो ओजा सिंग गी लिचत अदगी चौकीदार सिंग गी हाइसिने प्राइमरी स्कूल सिंग सिदा लैरिबो चौकीदार सिंग सिना स्कूल खर दे चौकीदार न ने मोगी ओजा रे येन चावे बसे मसी सो कोई खंगदबनेबा अदुना कमाइन तो ओजाना स्कूल ममांग लेपगा सोलोलगा लेरमसे पुंग अखोगी मागी पुंग मतम दु हेंदोखरबो गाइबगी मतम से अखोई याम तोइना उइयेबा अदु अखोइना ओजा सिंग दा हंगबो तमदा अखोइना मोन हारोदे मादी एमएलए गे मिनी मिनिस्टर गे मिनी अदुना सुम थंबनी चौकीदार होने एक तौदब स्कूल में आम लेब इम्फाल सिदा अदुना प्राइमरी स्कूल न फेल होइरबा मतम सिदा अंगांग सिंग से कंपलसरी अदुदी प्राइवेट स्कूल दे चत्ताबनेबा प्राइवेट स्कूल दे चनिंग दनबा प्राइमरी स्कूल की स्टेटस से फजना फनबम चंगेबा फॉरगेट अबाउट यूनिवर्सिटी लेवल दे फरे प्राइमरी स्कूल देगी मैं एलिमेंटरी की लेवल सिदना वो कमाई तो ओजा थंबीदबगी अदुदगी प्रिंसिपल मतिक जाना हापी हेड मास्टर मतिक जाना हापी दबगी प्रॉब्लम याम लारे आरएमएससी एना लैगिबसिदा आरएमएससी द स्कूल का चनीग निफु मुगेन अपग्रेड तौग्रिबनी का बिल्डिंग क्या साइ अखोई उइ पंगसा साजलगा आरएमएससी की मखादा मुग सानी अदे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंजीनियरिंग सिंग की मखादा मुग सानी स्कूल अमदा केनो से अखोई की फंड जे पुलप पैसलगा साबा अदुसु एसएमडीसी ना अखोई की स्कूल मैनेजमेंट कमिटी ना लेरिने लेकाई की मियावगदबनी हरबनी लेकाई की मी सिंग करी तौई हाबसु अखोई हुजि अमता कनामता ने ऑथोरिटी ऑथोरिटी क्लब तानदे को हुजिक लैरिसिबो हारिबा अन स्कूल अमा फानसे हबदा अदुगा इना अखोइना अखोइगी खबर बक्तदा इग्रिबने एमएलए अमगे नुपी अखोइगी यारिपोगा स्वाइदा को स्कूल अमदा ताराय मादे स्कूल सुंगा कादबिदा अतोप सिनरगा कारमबगे अखोइ पावरिबगी अदु हेड मास्टर दुदा चैबी हारिमनि सिगुम्बा से सुम थोगा लैरिबा मणिपुर सिदा कमाइना प्राइवेट स्कूल सी थोगलो ओइदोरि नो सिनेबा अदुगा सिगुम्बा लैरि मफम सिदा करम ममा पाना गवर्नमेंट स्कूल सिदा थाजन निंगदोइनो थाजन गे हारगसु कदा वाइदा थाजन दोइनो मरमदि प्री स्कूल लेत्रे अंगनवाड़ी फ्लॉप नि प्राइमरी स्कूल फ्लॉप नि अदुना अदुगदि अदुम अखोइना ताबदि मिशन स्कूल तमजे पैसा याम पिजरगा मिंचनबगी एडमिशन फी न तब एक्स्ट्रा पैसा पिजई भोक्तायबा कदाय भोक चुमन नोइदुदि खंगदे को अदुबु मसिला इसे करिगिनो सिनि क्यों लेप्तना हेक्ता नोंगानबदगी लेप्तना ngasai केनो हाइबिगिबो केकेना हाइबिगिबो पोतो मयाम मेरे जाम तौदना तौइदो करिगिनो because of the failure of the primary level school, the pre-school, Anganwadi school, mayam se fail ho rakpai ne ba. Anganwadi ki kano mayam se. Aduna ultimately, government failure is the root cause of every problem in private school and also in the government school ne. Okay, yam phasai targeting education threat to future have say education target torpsin marmukanda matugi tungi yumbi or kodo mayam amada madugi pharak tarakpa mayam ne duga Mahirui sing say asset of the society kunai sigi lanni ai nate mahaki nate mantri nate aduga engineer du nate punamak si laibak sigi lanni havena aduna target toru isi kari manang gino private school amsung government school ani se tu na manana satpa mathau tari adubu manana satla trisi system itself kharadi asoi kharadi lai adubu government school na wangkhalakpa magi enrollment wangkhalakpa aduga private school government school na nemtharakpa aduga private school wangkhalakpa maram si yam saung laikre tasengna education sector di free ohen basi amna mathau tari thagasari ga sigi topic hita oja joy Khuman ngasai recognized private school welfare association haibado on thokre united association of recognized school of Manipur Orsom haibani Orsom gi secretary ni thagasari oja joy Khuman oja Leishangthem Lamyanba president DESAM loinana editor Imphal times Rinku Khumukcham ngasigi manungna da yaubi dona tongan ba opinion kya phongdok pidna me abmi nako hemda da manungne makhari thagat phongdu loinana ngasigi ri manungne throm se pata te tenjari me apon por boina rumjari